Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakar Pesantrik Unailar Arjar Arhusan. Kakasi Student Union, Kalalit Banyakendo, your Chief Executive Member John Kakasi Hus, Autonomous District Council, Uba Shimbor Lang Renja, Banyakaran Baban Airu, the Jing Tho, Halok Babon Kimat, Kibaka KSU, Klalap Hakapor, Bakalit Ben Kendra Labour, but trading license, Hakatan Sora Hi Barokaway, Bikintop, Naduka Shela, Kamajai, but Kiwe Pagishnong Bamarjan. Habekar President John KSU South Kasi Hus, Usamla Ribok Dingdo, Walapan Pog Jing Smolingo. Bahaga jingkandra ka KSU, klalap bagi nong bela barjela ki bamdon ni kile belaisen, ki peni benban de islip ibesyong dor news pating kamarwe, ba ita islip bidei bela ben im tangkat sansngi. Usamla ribok ulayat ho, batang hapedeng katuk anisngi ka KSU, kalayo ban be kumbasis pa sanpongot ki nong bela barjela nagathan sora, bat abakhen ya kapisa news pating kamarwe kamdesyu kabakai, bat habaka KSU kapanjing syaya kani, usamla ribok ulayat ho, bau CEM ula juba bu dan jingtip ya kani, bat unsa panjing syaya na katanat labor. Kiwe pat kimat ki baka KSU kelaya keran baru CM ki kintop ya ke jingdon ki yo bian bla syuseng bian ki barjela ban pin kela kerteng no syek kerteng khasi ya baro kishnong ki bedan ha kerteng tin nong we baka ki HADC kanit khanda labor bat trading license ringkat bat ke KSU baka district council kan penbet ya ke jing aiwa ki ru shimet ya ki jakari kinti jongki shabar jela bat kiwe pat kimat te habe dei bata kasi na kali aljuri PSU sa kasin te ko bari pe ya katha insura wa silahi dilawan ni atau CM Chief Executive Member jong ka kasi hela Autonomous District Council hakaba na submit ya memorandum jong ki babun ki mat jingdawa hakaba kani kam sei kam dei syu kasi menungkong kadi kasi menungkong tang hakani ke isi ko ba thma nomor ni ni ba kat kum ka bat ni unti ru kunti brio bakani ki isi kan onra e jingkala bat aga juga por ni dadan ni jingkermen de na kani kan ring ni wan submit biang bat aga juga por ni la ol bakin pek terbut din ru ya ki memorandum ki barim ki ni la ai te jing submit mentaksi ha ki daw pilong ko banung kong ko bang nilai keren kalong aga jing issue pathar ya ki labor license baki trading license ha kati kata ki jungi te ko banung kong ha bi de labor license nilai keren nomor ba hakini kita yo ki berang sudak kiba nilai ban khandra ya ki labor license ki trading license niyo ishai ba kidon ki slip ki bashuai kata kamut ka ba ki seal niyo spa ka ba itai slip i valid no tang hapo kat sansi ikut no tang hapo kat sansi tinggal asin jingkli ya ICM ba ka gani kidon ki balik ya kani si kidon jingtip ni em ko klik jong ka council habe ada gani ka slip ten ri ong bangin ya kren ba IM jong ka trip ba IM beri pek ya kata ka ba ki inspector jong ka license te haga ju kapor ni ong ilada kamden kanu no gijing tip ne don kinu tre ju shule hi ya kata ngaslo ba kai ka bari pinne na komenta jong kini ka bapan butna me ki isi ka jong pi bat ngimpat ju ikot kata ngila khandra ru ban yo iya ita islip iban balit no tang hapo khatsan sni bat kado ka de news pa angka te halor kata ru ila ban bor ya kane ka bang keli kadon kam ne em ban yo ya kata ka non employee clearance habiade na ka district council kumbalong mentahang TPUE baki hotel ki homestay ki babon kila ni ha bara kaju kapor ni i bagi breu ki bawan na kawai pak kari ki suong be ba nila don ni kata ka certificate abi di diploma ba fer kum ki IHM abi di ki chef kunta terter ki room service ni ki chef ba de kita ro ikwa ba kindai ki produk prasnama jong nomor kidon ki ba pas class 6 ru ndre ki pen i tang ya ka certificate working of experience na ka jakala ni ka hotel ko homestay ka ba ki try mensua ya halor kata ni nak yang kasengin priang lesi ngakli kata dan em kum kata kanon employee clearance na po ka council ban ai gitaru ngin kren etang ki labor dre habangi ong ki employee ru ka kta hi nomor ki employee kala de ki monthly wages kum ong kitin way ki bla yo jing sing banai te kata ru ong council bakan pek bahan ang sakman maraga ju ka por nila e kren ru habia de bat ki yo sathi ki bla suseng klem da yo jing bit na ka council na du ki por bla de nila ni kren ndeng shemyo anu ku juba te habe de mentar wilabu biang ke memorandum ya kata ke jingdawa ban khang khadat no e ki yo hang thi habe de semolong semajai kunta terter sesila habe de bakki yo ki bashukuni jubor da kini ki dekhar bara ka ju ko por wilayah keren ru ya ke jing pengkela kerteng no e ki jaka sathi ki badai hak kitin nongwei
Ya kata ru nakaliang iam yung saya pek la dalam kepala ini kot ke meeting berkikli no sencar pengkat sing halang. Ban ilaya banjur ru habi ade ke ban khandra. Habi ke ban khandra ni la ong ba na akan ni kasni ke banwan ru indang lik biang in pala pendep nomor kajaka ka he. Tingi kwa pat ila banjur hi na council ba la dalam kepala kan pelaj por ban ya khandra ba kaseng ki isu. Baraga juga por ni la ong bala da ki pelaj por ni khandra tang ba kaseng ki isu ngin don kam ya ka official letter. Dan retang dah phone call ru biang khnang ba enam dan batip menu baraga juga por ni ong ada pikwa bi ta kiwai kiseng ro kam lele ngim dan jingkhang ngin bisni kita kiseng ro ban khanran re ke jingkhmu juni kalong ba ngim kwa apat bala dadon benta ba kiwi kiseng kan lik no ke information ni ke jingkhmu ko ba juni ikwa bala dalong ke bala na ka council kin lik betang bar KSU ha kawai ta sni ko ba kin ko tena keleng CM ni asim ni gani ka jingkit kle ba ila kular ba ngin saya pentip ha kan ko sni bangin lek ban khanra bar kumju ila submit ru kumbalong hangti na mangila batai ba hangti kidon kiri right kiri genti te habia de ki ilaka kamu kibun hi kiri genti ka ba long try khendau de ki prado prasnam jungi te hangto pat ngiyo i ba ki prado prasnam jungi ki ai wa ya ka khendau shaki barjela banrep banriang ni banri jinri ten rai don pat ki try khendau ki bala shakni selon ki barjela de ki besna ya ka i ba ki le de ki kes te hakata kanong rem ni ong ba ki de ban pan kumbangila pan de ki sordan re kim patio ni kim pha memang ipani kerteng jong kita rai jaka kita rai kindau khnang balai bangila ban buddin ya ki hakanu kurkom ki aiwai namar ba hadu menta kindon ki buddin ya ketika kamsti kiteng teng kidon ki balawan nadu mensua dan ru ki berang suwan ru kindon betit tena kali yang jungi ngala karpat ya council bukan le ya kani ban simpia namar kumbolong hangti kidai kiri kenti jong ki brewi ki dikhar ki basa adu menta kidang dei ki busa wai kum kitanan ki bangila ban ong hakajaka jong ki reusimet kasih jong tenre be kren pat bagi hima sora ke jakahi ke depet ya ke jimpet jong sim sora berkunjur ke jing lengo baki bun pat ki briu ki dekhar hangti ki yokot yosla tene ei gele ke jing yokot yosla tingila pha cha ICM be le ke barang kam habi de ki kine ki klik nok senchar baro bakin simkia bat ban pani ke sonsos jong kine ki dekhar ki basa hangti baraga juga por ngila ongru kala ni ban long la dang ya de ka court of year habi de kine ki dekhar ki buan ban buhai snong hangti kata kamut kat kum ka an hi kata ka Meghalaya Transfer Regulation Act 1971 kata kamut ba below 1971 ala ki dikhar ke badai kila bansa ringin check pat ki basuan hadin ki batam nang ta ko kumbala ban ong abaf nang ta tingila ban penino ngati kendau si aku jumi nomor hadu menta ki 4 judon basim kia ya ketika tan jumi nomor ke ki jingja ya ko bala dep ki dikhot jumi ki jausna mangki kalong nomor ba ki dikhar hi kambun sin kimdei ki nong India bala dade ki nong India teng-teng la dadon ki jingya ki kidang la ban pet ki wei kiri ki ba ikine ki pa ki wan ngani ki show kisa ten re kumbolo hang thi kambun sin ki di ki kharbang lai ki bisuan runtu te dai na kata kanong rim kinu ben ten ibor ya kaseng ki SU ko poru nomor ki sutu bakim dom jaka shawai pa bale te kat kum ka RTI jong kaseng ru na du araja kan rem kan nyong pa ne ki electoral ro ya ke epic jong ki bre ngilap bun sin ba ki dekhar hang thi ki dang apply epic anda kilakot ya kerta ka bah ru ko snem ki halal kata ngelabu jing kili ba shanu baro skata takum ka anjo di India kat prasnem kelala ben epic ke halal nang ta 100% ni panya ka cancellation epic kamu lada uday unong India lada uday na ka Bihar na gini ki state de bendon ya ka cancellation epic haba ule epic thmai state ko than shila ba majai kali yang jongki kimdon ya cancellation epic kani kala penting kana baik ba ki dei ki basuan poi thap ki bon shuan shongri ka deka ri ka ba jongi nomor ba 100% kidang le epic kibun ki bangila dawa bat ha juga por na smau ba nang ni sakmat na kali jungi ka seng ru nang kre ban khanra susu abi dei na kam ni persyang i produk prasnam ru begini kam haki jingtai ki babon nomor hang thi ni lap ru bakibun ki bre ki balale ka benami nomor ba teng ki shule ban ong ba ukhasi jungi ban shong manager nang ktin nrei ni lap pat de ki we ki society ki betrai ru wala ki nong shet na de manager ki dom khasi nrei ki nong ban ki hap be hi ban ban den rei ni itu ba hang thi kala penrung kam khambun hi ladang ngimpek baha nang ni sakmat ni sutu bakatan sora ka de ga thai ka basat ka but habi de ga trading license pat kombuchu ya tu hang ni ngila maham banang ni sakmat phim de ban renew shu na kala ka council jongpi nomor ba nimkwa baha ka than yang kendong ban renew ya ka license nomor hasor ya ka trading license nomor hasor PE hang ni labun ki bayo trading license ki dekar te mental ada issue trading license sa shanong kendong te si ai mangi kinong kendong ini la isong bukan kata ka digi jingkelina kalian kasih bara gaju ko pola da yo dekar ya ki dukan hapo nong kendong ni na kalian ki khasiru ngimla ban kot bor kat kum ke jingdon jong u ban bu i dukan bahe kata kala dai lupa ka ban khnyap
ya ki khasi jong bara ka jo ka por ni la ya keren ya ka hokos license ni keli la ka don ni em yong bangin dang pek indang khmi benia ya kata ka an nomor kumbolong menta ki dekhar ki badon trading license po chlong ki wan de ki kali banle home delivery steam man ga yi ngor ki mat ku tiam mutiar pidi te kani ke jing jongi nomor ni khang ba ki yo trading license mo na trading license abo ong convention be tang ya specific place apo yodo kam sya ya ki banle hokos sya ki lo gendong tena kali jongi ka seng ya kita ngi khang jur nomor balik si ngi khang ngi perkhat ya kalawai ke banwan yo ba kita ki bawan hokos hadin le si kin ai be home delivery man kaying kita ki basong bukan hanong kondong jungi kandong ke jing syakta ka bajur nama kiyo e kadong batak ditang di ini kintin ni na kaliang gaseng ni soba nang ni syakmat kampat kut ke jing khandra in nang sedang biang beri kmi inti tang kanika ka bukser ba kani ka ke isi ba thmai bar kumjuru na kaliang ni pai ba ngila de kersan jur nomor ni kwa ya ka jingkela ho ngila de kren be CM ngim kren syu ya ka kam ko barim nomor ko barim hang ni ka labun ska memorandum ba ka basateng bar ni kmi inti ba kani ka isi la de ka kwa iban penkela na mentagari ba jai bereu kinle ko badon kam habi de ba thika than jongi bara ka ju ka por ngin kmi inti ba kani ka council kani trailang ba ni khamtam i pradok prasnam i piwai ba kumjuru pradok prasnam kini trailang ne gobanta kapateng goban sawan titang ini kintin ha ka ju ka por ni la ong ba kinum ai trading license ya untuk dekhar ubang la be nang thina po lit ubayo ban syong kantin hang the kata ka bu tang kopi kulom kopi genta terte gi notebook te yo uru la de permi hari ni kita yo gi bladap bara ka ju ka por ong ba kiyo tang ta license ki biate agreement na po nang te kanit ka por ba kadang dei headquarter po nang rim te henry mentapat na galeo jumi yung hasora kani kambiang bara ka ju ka por la de ban permi ni dekhar bang la maham ka council ba kambit syu ban issue ya trading license nang ni syakmat kantam ila ya keren bat i CM te habire bukata ka jing issue ya ka label license te lese ka don kata ka label license te ki don hi ki ba ay ki helparu ringi ong ba nang ni syakmat ki helparu ki ban issue nemar ba kat kum ka an hi ka label license ka dei bitang ki skill labor kemudian ka kam ka ba khasi umla te ha ka ju ka por pat ki jing longo jongi ngila kali itu slip bangiyo bi valid tang apo khatsang si kador ka dei nyos pa uai te kum ba be ngi mane la palat ki sispa san phomut na po sora te kemud lada sispa santhau gitu ko slip nyo spa meroi kat sansi la kut ke ai gani ni ibu jingkeli ha ICM in juba ke gani ni la ong mene ba idon jingkip ne em ba ti bale ya gani ka kamru nomor kata ke slip na tharai na gani jumiri impat GUI ka diga sin menukong ba ga ju ko por ni sno ban mahamjur bala dadon tino gi ba pen khen ya ke ai jing thmu jong phi ku kli CM beri pek council berokoi pide ben sitom ni pile kan ngono nanti kata ka syong ha ka isi ke batmai ke joki kata ini la kli ke council nomor ba kumbalong mentang la kli ke ka jingi tungku jong kale bor license ru bat kata ka mai khalaya identification regulation safety and security migrant worker act araja apho nomor ni la ong ba nang ni sakmat intek be ke bor license ni shani aki nomor ya ketu ka an ko mga batay mentang ni nom pek nomor ba ngalale ya ko website jong kiru nomor ki don kam tang ipik adhar la yo bara ka ju ko por sa ka dor san phau ka te ha ka dor san phau ka manu ki kloy ban issue ban wan ki dekar sini bar kum juru ngi khenra bangi mentang i bikin don tang kum sibit ki la print out kala mi te ketu ka an ngas ngo casting palat jong state government te habi ada ipat bar kane ka mai khalaya land transfer Meghalaya Transfer Regulation Act ko baki ong mapi 1972 ya kata banne court of year nomor ba ka district council ru kadon la ka ikhtiar nomor ba ka hab apo ka schedule area kinu gi jaka ki bahab apo ka schedule area ka district council hi kala ban penteri kam ki ag di Bisna State nomor kanu ka ag ki Bisna State government mga mapiru ngila ban penun kam ka nomor ka state government ka Bisna ka ag ri ban interpret ya kata ka syong mangi tumju ki klik no sinsya ini kita kiseng bahalang ki ban ya pek perman ya kani ka ag ko bla don te kumbolong mentangin community council ru kamle community klik no sinsya ru kimle ngi community ya government ru kanumle lan Jadi kata nak kalian jungi ngila sim jikli ya IM habi yo nang no ta kaslep manu be issue ya kiru te nak kalian jungi ngam dan jitip ya habi keren ba IM ubade in charge kali ka labor baki labor inspector ru aga juga por manu ba ayaki te kata te la da kilap te ka syong ha ka isi ka batmai kum no kinle le si ngin batai le mangi ka kamram joki la da kile kanu no ka kam khan da tip ukli du jong ka council te la de ben so thu ya kata kali jong ka council kawan me ka council ka tho bi khasi la autonomous district council yang sapa kopi shopi ki don bangi te halau kini kirisit ni kampak keren ni sini no ni wan ai no kong hi sha CM ba in itu yo don menu ki bisule tu la ne gale landet ya CM ngani ka office Rayu issue. ya kani ngilap ba ngi yo ma to sin ka dei jengkat no fitulishu nang thina po right thing
isu hak pratarik benai bapra ara jarap sam tingila banjur ru mantangi ong ba kinu ki an ba piwan hang ni le si piwan ban pentola ba pinum pecu la da kita ki an barim ki dei ki babakla ki dei ban penduk pendam no ndei ban su ong ba ki le si ki le kita ki barim kamut la da kita ki barim kino syariat insu no lang ni ka hamai na kali yang jungi ka sengin ko ni jiet ya pi kum ka jeng pentola la da ki don ki an ki bedako ki dei pentola na ni sukmat nai but na me ko bala adap kan sa ko bala adap ban ni community ban ni shane askem ni ki isi ba hamai ban le ba baki an yang ni sukmat kin mi ki an ki berperkin berkunjuru di benelong ki an ki bermentoi terhadap kasna. Hey, up, ruko. Shwa ba finchet da kajo shi kajo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar kane kakta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kane ko umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kaneka umpnyang syaka biodiesel tinamar kata lembaka ruko kakot kakya per kamaryang rukan ktasyo